Moi! Let's learn Finnish. For today's video, we will be talking about Finnish alphabet or Aakoset. Aakoset. Finnish alphabet are almost the same as English alphabet, but they are only pronounced differently. Let's start with A, auto, auto, B, banani, banani, C, cheddar, cheddar, D, dekkari, dekkari, E, F, farau, farau, G, galaxy, galaxy, huomenta, huomenta, I, ilta, ilta, J, jalka, jalka, ko, kauppa, kauppa, L, lassi, lassi, M, mummo, mummo, N, nainen, nainen, O, omenna, omenna, P, poikka, poikka, Q, kuovadis, kuovadis, R, raha, raha, S, silmä, silmä, T, tätti, tätti, U, uusi, uusi, V, vuori, vuori, kaksois-V, kaksois-V, Vilma, Vilma, X, yö, yksin, Z, zoomata, ruotsalainen O, Åland, äiti, öljy. So that's it for today. The Finnish alphabet, Aakoset. Kiitos kun katsoit. Mukava päivä. Nähdään taas. Thank you for watching. I hope you learned something in our lesson for today. The alphabet, Aakoset. Aakoset. The Finnish alphabet, Aakoset. Hey, hey!